Bapak Reni balik, Nenek Natus balik, Nenek Agung balik, Nenek Eri Padang Iring Kalolu, Mama Iren Sentani Jayapura, Bapak Iren Surako Juli Bebo keluarga Nek Bungin Bebo, Pak Esra Lamban anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Makassar Pengpika Gantiri, Bapak Reni balik, Nenek Natus balik, Nenek Agung balik, Nenek Erik Padang Iring Rantai Tayo Pengaleta balik yang telah sama Jomai. Kita saile sulei ada nenek di pon nenek di tiro tuara ai sangkana todolo di foto dolo to bunga panglalanan ta urenden kilimbong nason malotong balayang kita seki maara di bolong untung kunial lelekon aindam be masukkan unne sungi kula sumuh lena inde dao maadadi turu dengan ma'amodao tangana sondong re tuma atindo mudaw tikutan din naman ang abanua banang asiran na pandan balan na tongkon boleh pantarisan makaraing na tibain pato dengan mala abina angga to allaini na to kulla amane mangka to mangka sipo sarong kalua na lepongan bulan tak din sama lelena pandan matari allo lili na tanah toraja Bapak Victor Datuan Usapa gantian nasiam bararamba si barubarana angga rarama kamban otumba ilamai lili na padang talung penanian dolok daenan sia sarong kila tumba padang di mangape ombo tombokna sia patana tiumba padang di tambunan makalima anatong konduka pantarisan makarang nangga to tiumba lilina padang di gente barsetangana to tiumba padang di bebo tondok todi potali ngararana ipo suling bulan na padang nakarana siapa rabiang nalolon siapa gunturan makalima na tongkon duga pantarisan makarang nangga to tiumba lili na barsetangana to dolok padang di lampio siambara lamba atau tiumba toma orongan tamata siki toma koli tama minanga tiumba padang di sentani dollo ke padang di Jayapura maka lima na tiumba padang di Palu
paka panatong konduka pantarisan makaraengna tetiumba lilina padang palisu gulaanna padang di ujung pandang maririnna tallo padang di Sulawesi tiumba padang di Makassar ikuana di bungkaram miki sang ruang rindingi di kilangan miki sang sesemanang ngailan mangka di dulu teken esungan pura di turota bah di nayun pati kembong balaran nampak tang salah suka umpak marar karantean tuyu tang atilen daborong nanariatan ninde garu ka ampulembang nasumbe tali kuranne inde lantang taula di inde esungan di Sandakara latanai lalendu torroma adokko siti rolindo tomerapu talang tendo ma kaponan ala sitampa atau mata indah akan ada dian tentu sunakian akan tulalangan urundunan teme ada ala sipo bayu sille enaun tete mala atemai sangka ala sipo dodo sangkalam ana inde sorongan sepu
Di Pemali Elako Toma Oto kendaraan DD 1898 Kiki Belanaden Noto Latasuk Malaku Tulung Kanta Paleleti. Sekali lagi diinformasikan kepada yang punya kendaraan dengan DD 1898 Kiki dimohon kesediaannya untuk memindahkan. Kota Pangalisian Raana Tandung Kalonaran. Ia metu rombongan Victor Datuan Batara SH. Victor Datuan Batara SH lo mai tampo mengkedek. Mim patulako Hakim Sirande Palayukan SH. Nadako alang pataru katong konana daw alang letter E. Rombongan sia Nenek Pati
nenek batik damai tambunan mimpatu lakoto balu lampataru katong konanna kendek alang letter H sitaru lantang nomor 25 selako 33 rombongan Susiane Adam Jomai Palu mimpatu lakoto balu lampataru katongkonan namin tamalantang nomor 25 selako 33 rombongan Dirga lo may kalolu mimpatu lako Papa Osa batu nenek Kevin lampataru katongkonan kendek alang keluarga sitaru lantang nomor 50 misa rombongan Mama Iren Jomai Sentan Jayapura Mama Iren Jomai Sentani Jayapura mimpatu lako nenek Kevin batu Papa Osa lampataru katongkonan kendek alang keluarga sitaru lantang nomor 10 misa rombongan Papa Iren Jumai Surako mimpatu lakoto balu lampataru katongkonan namin tamalantang nomor 25 selako 33 rombongan Juli lo may bebo mimpatu lakoto balu lampataru katongkonan kendek alang keluarga sitaru lantang nomor 25 selako 33 rombongan keluarga Nek Bungin lo may bebo mimpatu lakopong bungin lampataru katongkonan kendek alang keluarga sitaru lantang nomor kasera rombongan Bapak Isra Lamban anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Isra Lamban anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan mimpatu lakoto balu lampataru katongkonan kendek alang keluarga sitaru lantang nomor 25 selako 33 rombongan Pung Pika Jong Megantiri mimpatu lakoto balu lampataru katongkonan namin tamalantang nomor 25 selako 33 rombongan Pung Aleta Inde Balik mimpatu lakoto balu lampataru katongkonan minta malantang nomor 25 selako 33 rombongan Papa Reni Inde Balik mimpatu lakoto balu lampataru katongkonan namin tamalantang nomor 25 selako 33 rombongan Nenek Natus Inde Balik mimpatu lakoto balu lampataru katongkonan namin tamalantang nomor 25 selako 33 rombongan Nenek Agung Inde Balik mimpatu lakoto balu lampataru katongkonan namin tamalantang nomor 25 selako 33 rombongan Nenek Erik jong may parang iringi rante tayo mimpatu lakoto balu lampataru katongkonan nakendek alang letter G sitaru lantang nomor 25 selako 33 rombongan Papa Adit Jomai Jakarta mimpatu lakoto balu lampataru katongkonan namin tamalantang nomor 25 selako 33 rombongan Papa Sira Jomai Wondula mimpatu lakoto balu lampataru katongkonan minta malantang nomor 25 selako 33 si teruna rombongan Mama Asyalom Jomai Tambulang Lemo mimpatu lako Papa Igi namarasan mo uno ko lalantang na Papa Igi rombongan keluarga Simbong Ranggina Damai Talung Lipo mimpatu lako Papa Igi namarasan mo ko lalantang na Papa Igi rombongan Mama Anjas Jomai Makassar mimpatu lako Papa Igi namarasan mo ko lalantang na Papa Igi
rombongan keluarga Suhar Piu Wijaya Jomai Sorako mempatulako Mama Aini, rombongan keluarga Bayu Wijaksono Jomai Sorako mempatulako Mama Aini, rombongan keluarga Rio Gunawan Jomai Sorako mempatulako Mama Aini, rombongan keluarga Dr. Ferdi Jomai Sorako mempatu lako Mama Aini, rombongan keluarga Eko Nugroho Jomai Sorako mempatu lako Mama Aini, rombongan keluarga Dian Ari Jomai Sorako mempatu lako Mama Aini, rombongan keluarga Yakob Tangkelayu Jomai Sorako mempatu lako Mama Aini, rombongan Mercy Musu Jomai Sorako mempatu lako Mama Aini, rombongan Julius Barak Padang Jomai Sorako mempatu lako Mama Aini, rombongan keluarga Primus Prianto Jomai Bandung mempatu lako Mama Aini, rombongan Nenek Jesslyn Jomai Ongkona mempatu lako Mama Aini, rombongan Emmanuel Randa Jomai Sorako mempatu lako Mama Aini, rombongan Rama Mulyati Jomai Sorako mempatu lako Mama Aini, rombongan pendamping sekami stasi Sorako Jomai Sorako mempatu lako Mama Aini, rombongan kaum ibu Katolik Jomai Sorako mempatu lako Mama Aini, rombongan Papa Gijo Jomai Bontang mempatu lako Mama Aini, mentu nato marasan nasangamo unno ko lalantangana Mama Aini. Si taruna rombongan Bapak Sabang Jomai Sorako mempatu lako Tabalu, rombongan Nenek Cika Inde Balik mempatu lako Tabalu, rombongan Papa Pino Jomai Balik Papan mempatu lako Tabalu, rombongan Pak Tanis Batu Nek Gilas Inde Balik mempatu lako Tabalu, rombongan Windy Jomai Puncak Jaya Pak mempatu lako Tabalu, rombongan Mama Santika Jomai Puncak Jaya Papua mempatu lako Tabalu, rombongan Papa Di Jomai Sorok mempatu lako Tabalu, mentu nato marasanmo uno ko lalantang Tabalu. Si taruna rombongan Marinus Sandabur Jomai Manado mempatu lako Leo na marasanmo uno ko lalantang Leo. Na kikuha katong kanatang hasalan sang langan di timang mak bulololong di rande maaw tang Quezon. Itu angin-angin buntu tombang Nenek Edel Boko Ambek Bali Randanan Mengkedek Fidel Jomai Pekanbaru Mirki Samarinda Mama Ronald Malio Tambunan, Papa Risa Jakarta, Mama Aicha Makassar, Papa Hari Kendari, keluarga almarhum Nek Kambara Tumbang Lemo, Mama Rizal Samarinda, Papa Eka Malio Tambunan, keluarga almarhum Mama Pian Makassar, Papa Edward Banjarmasin, Firman Miling Makassar, Papa Adikar Randanan Mengkedek, Papa Irsa Bebo Sangala, keluarga Nenek Ute Lobe Sarapung, Leonardo Padang Mengkedek, Mama Novi Makassar, Nenek Marsia Buming, keluarga Antonius Buming, Anton Buming, Mama Andri Buming, Nenek Erasna Buming, Nenek Erik Parangiringiran Tetayo, Petrus Hende Sare Tondok Iring, keluarga almarhum Nek Kasih Batu, Nenek Tallo Sare Tondok Piring, keluarga almarhum Pirin Senabua Lion Tondok Iring, Papa Sira Wandula,
Bapak Adi Jakarta, Pung Dinda balik, Pung Tristan balik keluarganya Risman, Tumanete Bapak David Kudungan, Rantepao Bapak Sintia Makassar, Lemo Buntang Bapak Pius Suaya Bapak Siarin Lu Banggai yang betul tama yang main utang. Kita angkat itu kon limbung tumawa imam para papatam tu tasi tak tam padaku tasi para papatam tu tasi tak tam padaku tasi para papatam tu tasi tak tam padaku muy solo rokomoal tangke sapan papan dana nenek tangke bentongo pari sarangna torolo di potoma tua tohunga pangalanan tae Belanna India lumen demme kalambunan nallo sangka bingkarapa Diem rampe matampu bayu cie lena alumuna tobo siomina dodo sangkala mana sangkana tolong pasarong Belanna India dawambe masukkan turu tomang amodao tangana sondong rore tama amodao kita ben nama nua belan na lambi mo sumpu sukana na dete mo yakan na buno na ten tolon toko pelerin na banang tirang na pandang balang na anda tongkon pole pantarisan makarahina angga to tiumba lili ina padang na todi poda tumuane cungan makarana todolo dipo todolo ilan padang todi palondong gila na sana dama todi posaungan la dalam dunna balan babang kara tiumba padang di angin dulu pengaluluan na takia bakti Iyam baralamba atau tiumba apa nama atau di palindo na bulan atau di palar renallau ilang may tundok kate kapuangan lini na basse tangana parang di sangala dulu padang di lubu makali makna tungkon dugaban tarisan makarai nangga to tiumba parangnya todi boda tumuane ilang may lilina paserina padang di kintik untuk padang di randanan tungkon dugaban tarisan makarai na angga to tiumba pangaloluan nenek mangan nasangka dulu bantara nakana siarum siang baralamba tu tiumba ilam mai lilinya padang toma dua masalu
dulu padang ditampuh umbo ilang mai pantara kana sia tobo mangkari makna tongkon kapantarisan mangkarang angga tiumbak lilina padang natara naka todi poda tumuane tiumbak dainan naluluan siapa tamangamu tiumbak padang tadi om pilih ini tadi ale makali makna tongkon dubatan tarisan makarang angga tiumbak Odipo pali subulan tanaman pasak marinna tallo taruman tau udah tiumbak pada mataran kasih apa tas bidol lo padang diran tekao makali mana tongkon duga pantarisan makarang nangga to tiumbak pada di pegang baru turun lo pada di Samarinda makali mana to tiumbak pada di Kendari siam barang mbak to tiumbak to di pemarinna tallo pada di Nusantara to di pali subulan na pada di Indonesia timbak padang di Betawi dulu kepada di Jakarta makali mana tongkon duga pantarisan makarang angga tiumbak lilinya padang timur motan ini uran kadarapa tuan loina dia lilinya pantarana siapa talameran pengaluluan song bayari doa ini uran kadarapa tengah ditende talu si dicapa lalla apa padang natarana jatuh muane narompo todipo saman la atelam bunna tonna di rambu balili padang di gua tonna di entam matang buku padang di Tallo Sultan Hasanuddin Pak gantianamna karai mattaon tungkasangan angga tiumbak lili na padang ati gormo Tallo inayuran kadarapa Sultan Hasanuddin Pak gantianamna
Sama yang di sini. Yes, pulang. Ya. Aturan lah. Iya. Aturan. Siman mati angga tamanda ana riatanu nindegar uga ampu lembang atau bintin nasimbe tali kuran ninde lantang atau ula abi inde sungan di Sandakara. Iku tabe ta patangan tali ngaruan tata palidan sulingi Pak Perangita tangaseng ana tang lain nalataran ni tali ngapain dari Pak gantianan ta sitaruna lakainan tulatan yang patarru katong kananta. Iya matu rombongan Mama Aliku. Mama Aliku jumai angin-angin buntu tombang rampung pu titira ramakamban pelambanan buku tengah si pederan ma titi tangkian suru lampataru katong konon no kendek alang keluarga sitaru lantangan nomor 25 salaku talu pulun talu rombongan Nenek Edel may buku tumbang datu mimpatu keruhalu lampataru katong konon no kendek alang letter F sitaru lantangan nomor 25 salaku talu pulun talu
rombongan ambek Bali lo may randanan mengkendek mimpatulako nenek Nelvan lampataru katong konan na kendek alang keluarga si taru lantang nomor 10 rombongan na Fidel Jumai Pekanbaru mimpatulako tawalu lampataru katong konan na minta malantang nomor 25 sa lakotalong pulong talo rombongan Mirka Jumai Samarinda mimpatulako Leo lampataru katong konan na minta malantang nomor 25 sa lakotalong pulong talo rombongan na Mama Aronal Lumay Malio mimpatulako tawalu lampataru katong konan na minta malantang nomor 25 sa lakotalong pulong talo rombongan na Papa Arista Jumay Jakarta mimpatulako tawalu lampataru katong konan na minta malantang nomor 25 sa lakotalong pulong talo rombongan na Mama Ica Jumay Makassar mimpatulako tawalu lampataru katong konan na minta malantang nomor 25 sa lakotalong pulong talo rombongan na Papa Hari Jumay Kendari mimpatulako tawalu lampataru katong konan na minta malantang nomor 25 sa lakotalong pulong talo rumana keluarga almarhum Nek Kambara batu keluarga almarhum Senugua Jumai Tambolang Lemo Rampung Putih Rara Makampan Pelambanan Buku Tang Sepediran Mak Tete Tangkian Suru lampataru katong konan na kendek alang keluarga si taru lantang nomor 25 sa lakotalong pulong talo rombongan na Mama Arisal Jumay Samarinda mimpatulako tawalu lampataru katong konan na minta malantang nomor 25 sa lakotalong pulong talo rombongan na Papa Eka lo may Malio hindi tumada to mimpatulako tawalu lampataru katong konan na minta malantang nomor 25 sa lakotalong pulong talo rombongan na keluarga almarhum Mama Apian Jumay Makassar mimpatulako tawalu lampataru katong konan na minta malantang nomor 25 sa lakotalong pulong talo rombongan na Papa Edward Jumay Banjarmasin mimpatulako sorman lampataru katong konan na minta malantang nomor 25 sa lakotalong pulong na apa rombongan na Firman Liling Jumay Makassar mimpatulako ina lampataru katong konan na minta malantang nomor 25 sa lakotalong pulong na apa rombongan na Papa Rikar lo may randanan mengkendek mimpatulako Papa Adel lampataru katong konan na kendek alang keluarga si taru lantang nomor 10 rombongan na Papa Irsa lo may bebo sangalak mimpatulako Papa Bungin lampataru katong konan na kendek alang keluarga si taru lantang nomor kasera rombongan na keluarga Nenek Ute keluarga Nenek Ute Lamelobe Sarapung Rampung Putih Rara Makamban Pelambanan Buku Tang Sipiaderan Mak Tete Tangkian Suru
Lompat taruh katong konon na kendak alang keluarga si taruh lantang nomor 25 selaku talu pulon talu. Romana Leonardus Padang. Leonardus Padang lu may mengkendek. Mimpatu laku tabalu. Lompat taruh katong konon na kendak alang keluarga si taruh lantang nomor 25 selaku talu pulon talu. Romana Mama Nopi. Mama Nopi Jumai Makassar. Mimpatu laku tabalu. Lompat taruh katong konon minta melantang nomor 25 selaku talu pulon talu. Romana Nenek Marsya. Nenek Marsya Jumai Bungin. Mimpatu laku Antonius. Lalu taruh katong konon kendek alang keluarga si taruh lantang nomor kasera. Keluarga Antonius. Keluarga Antonius Jumai Bungin. Mimpatu laku Antonius. Lalu taruh katong konon kendek alang keluarga si taruh lantang nomor kasera. Anton Jumai Bungin. Rampung Putete Rarana Kamban Pelambanan Buku Tengah Sepiaderan Ma Tete Tangkian Suruh. Lampat taruh katong konan nakindek alang keluarga si taruh lantang nomor 25 selaku talung pulan talu. Rombongan Mama Andri Jumai Bungin. Mimpatu laku Antonius. Lampat taruh katong konan nakindek alang keluarga si taruh lantang nomor kasera. Romana Nenek Rasna Jumai Bungin. Mimpatu laku Antonius. Lampat taruh katong konan nakindek alang keluarga si taruh lantang nomor kasera. Romana Nenek Erik Jumai Padang Iringin Ronte Tayo. Mimpatu laku tabalu. Lompat taruh katong konon kendek alang keluarga si taruh lantang nomor 25 selaku talung pulon talu. Rombongan Petrus Lende Jumai Sare Tondok Iring. Rampung Putete Rarana Kamban Pelambanan Buku Tengah Sepiaderan Ma Tete Tangkian Sur. Lompat taruh katong konon kendek alang keluarga si taruh lantang nomor 25 selaku talung pulon talu. Rombongan keluarga almarhum Nek Kasih Batu Nenek Talo. Keluarga almarhum Nenek Kasih Batu Nenek Talo Jumai Sare Tondok Iring. Rampung Putete Rarana Kamban Pelambanan Buku Tengah Sepiaderan Ma Tete Tangkian Suruh. Lampat taruh katong konan nakindek alang keluarga si taruh lantang nomor 25 selaku talung pulon talu. Keluarga almarhum Pirin Senobua. Keluarga almarhum Pirin Senobua Jumai Lion Tondok Iring. Rampung Putete Rarana Kamban Pelambanan Buku Tengah Sepiaderan Ma Tete Tangkian Suruh. Lampat taruh katong konan nakindek alang keluarga si taruh lantang nomor 25 selaku talung pulon talu. Romana Papak Sira Jumai Wondula. Mimpatu laku tabalu. Lampat taruh katong konan minta melantang nomor 25 selaku talung pulon talu. Romana Papa Adit Jumai Jakarta. Mimpatu laku tabalu. Lampat taruh katong konan minta melantang nomor 25 selaku talung pulon talu. Rombongan Pungudinda Inde Balik Pimadatu. Mimpatu laku tabalu. Lampat taruh katong konan minta melantang nomor 25 selaku talung pulon talu. Rombongan Pungut Tristan Inde Balik. Mimpatu laku tabalu. Lampat taruh katong konan minta melantang nomor 25 selaku talung pulon talu. Rombongan keluarga Nenek Rosman Lamai Tumanete. Mimpatu laku tabalu. Lampat taruh katong konan nakindek alang keluarga si taruh lantang nomor 25 selaku talung pulon talu. Rombongan Bapak David Damai Kondongan Rantepau.
Mimpatulako Bapak Sintia Lompataru katongkonan na kendek alang keluarga Sitaru lantang namro kasera rumah Bapak Sintia Jumai Makassar rampung putih rara makamban pelambanan buku tang sepeda mak tete tangkian suru lompataru katongkonan na kendek alang keluarga Sitaru lantang namro 25 sela kota 50 talu rumah Bapak Anti demi konongan rantau mimpatulako Bapak Sintia lompataru katongkonan na kendek alang keluarga Sitaru lantang namro kasera Sitaru na rombongan Mama Rosi Jumai Samarinda mimpatu lako Bapak Sangga lompataru katongkonan na minta melantang nomor kasera rumah Bapak Takbi Jumai kepe tinuring mengkedek Bapak Takbi Jumai kepe tinuring mengkedek mimpatu lako Bapak Sangga lompataru katongkonan minta melantang nomor 6 rumah Bati Indo Boko Jumai Tarungkon Kesu rampung putih rara makamban pelambanan buku tangan si pede dan maante tangkian suru Bati metua lompataru katongkonan kendek alang keluarga Sitaru lantang namro kasera rumah Bapak Naria Batu Susang Jumai Tadungkon Kesu rampung putih rara makamban pelambanan buku tangan si piaderan mak tete tangkian seru batu metua lompataru katongkonan kendek alang keluarga Sitaru lantang namro kasera rombongan Pungkarasi batu Nenek Rian Jumai Tadungkon Kesu rampung putih rara makamban pelambanan buku tangan sepeda dan mak tete tangkian suruh batu metua alam pataruk katongkonan kendek alang keluarga Sitaru lantang namro kasera rumah keluarga besar Puang Daun Sari keluarga besar Puang Daun Sari lu metampo mengkendek mimpatulako Nenek Lai Iresa lampataru katongkonan kendek alang keluarga Sitaru lantang namro 90 rumah Nenek Resel Jongmai Kampung Baru Makale mimpatulako Nenek Lai Resel lampataru katongkonan kendek alang keluarga Sitaru lantang namro 90 rumah Mama Alaso Gustaf lumai bulu randanan mengkendek mimpatulako Nenek Lai Resal lompataru katongkonan kendek alang keluarga Sitaru lantang nomor 90 rombongan keluarga Puang Bulo lumai randanan mengkendek mimpatulako Nenek Lai Resal lampataru katongkonan kendek alang keluarga Sitaru lantang nomor 90 rumah Nenek Anjas lo mai lampio mimpatu lakoto balu lampataru katongkonan kendek alang keluarga Sitaru lantang nomor 25 sela kota 50 talu rumah anak almarhum Nek Gading Jumai angin pasoyan rampung putih rara makamban pelambanan buku tangan sepeda dan mak tete tangkian suru empataru katongkonan kendek alang keluarga Sitaru lantang namro kasera rombongan anak almarhum Nek Bumbu Jumai Tadongkon rampung putih rara makamban pelambanan buku tangan sepeda dan mak tete tangkian suru empataru katongkonan kendek alang keluarga Sitaru lantang namro kasera rombongan anak almarhum Sesa Paruru
anak almarhum Sesah Baru Jomai Tadongkon rampung putih rara makamban pulambanan buku tang sepeda dan mak tete tangkian suruh lambat aruk katong konan naken dek alang keluarga sitaruk lantang namro kasera romana anak almarhum nenek Ebesu Jomai Makassar rampung putih rara makamban pulambanan buku tang sepeda dan mak tete tangkian suruh lambat aruk katong konan naken dek alang keluarga sitaruk lantang namro kasera Romana nenek Kalembo jomai angin pasoyan nenek Kalembo jomai angin pasoyan rampung putih rara makamban pulambanan buku tangan sipir dan mak tete tangkian suruh lambat aruk katong konana kene alang keluarga sitaruk lantang nomor kasera maaf Romana keluarga nenek Kalembo jomai angin pasoyan rampung mak tangkian suruh lambat aruk katong konan nakendek alang keluarga sitaruk lantang nomor karua Romana Papa Eki jomai Palu rampung putete rara makamban pulambanan buku tangga sepeda dan mak tete tangkian suruh lampat aruk katong konan kendek alang keluarga sitaruk lantang nomor karua kutol kepangalesang Romana Papa Eki jomai Palu rampa mak rende dengan tena untuk tun mak komba kalek ke mak tete tangkian suruh lompat aruk katong konanna kendek alang keluarga sitaruk lantang nomor karua Romana nenek Resa jomai angin pasoyan rampung putete rara makamban pulambanan buku tangan sepeda dan mak tete tangkian suruh lampat aruk katong konan kendek alang keluarga sitaruk lantang nomor karua Romana keluarga almarhum Yohanes Lintin jomai Lemo Buntang rampung putete rara makamban pulambanan buku tangan sipiade dan mak tete tangkian suruh lampat aruk katong konan kendek alang keluarga sitaruk lantang nomor karua Romana Papa Pius lamai suaya sangala Mimpatu Kota Balu lampat aruk katong konan namin tamalantang nomor 25 sela kota 53 Romana Papa Siaren Jomelu Banggai Mimpatu Kota Balu lampat aruk katong konan namin tamalantang nomor 25 sela kota 53 Romana Mama Angel inde balik Mimpatu Kota Balu lampat aruk katong konan na minta malantang nomor 20 misa selako 20 na apa Romana nenek Agung inde balik Mimpatu lako Mama Isemar batu Mama Marco maaf ia mate rombongan di Larat Nina di Pokada di ko nenek Agung inde balik Mimpatu lako Tobalu tapi sebenarnya nenek Agung inde balik Mimpatu lako Mama Ismar sola Mama Marco nama rasa namono ko lalantang nomor 25 saya lako 33 sia nenek Aura lo meboko Mimpatu lako Papa Igi nama rasa namono ko lalantang na Papa Igi Firman Liling Jomain Rekang Mimpatu lako Mama ini nama rasa namono ko lalantang na Mama ini Padang jomai Timika Mimpatu lako Tobalu nama rasanmu unno ko lalantang Tobalu nenek Esra lo meboko Mimpatu lako Tobalu nama rasanmu ko lantang Tobalu Papa Putri jomai Mandetek Mimpatu lako Mama ini nama rasanmu ko lalantang na Mama ini keluarga Papa Iren jomai bone Mimpatu lako Mama ini nama rasa muno ko lantang na Mama ini